Maitha tu hai chibaile. Hmar ni som ni pasari thotan ni sang ni som ni Chanchinthar team tu Olivia F Tusing. Amasan Chanchinthlang pui. Churachandpur District Hospital Kharshi ding. Manipur Rami Pathum Uisathata social media thalak post leya man anni. Halnabawa damdoi purtam takman. Herzog District COVID Shipuya in Thoka Filim. Assam tuilin leyin mi zale pani shingna chanta. Van Borup tinga team na insang takne, the National Aeronautics and Space Administration NASA Haichon Stratosphere Mission Thar Anrirung. Tu hin chanchin kim changlemen. Manipur Sarkar Nuya Churachandpur District COVID-19 Common Control Room in Hmar ni som ni paruksang ni som niya thusu kasi machun. Pasal pakhat kum somli pakhat. District Hospital Sevela Pharmacy Thokchu Akai Thar Musu Kani Thushil. Hmar ni som ni panga sample zalile parit lakakhan zalile pasari hai chu unnegative hing negative lai hin advanced diagnostic le inzoma sample lak hai po an changsa ani. Tu chena Churachandpur District positive case musuk tapo zale somrit pakhat active case somni paku adamfel tapo zale somnga pani. Dr. Kungi, Medical Superintendent, District Hospital, Churachandpur in Zani Zantinga Thusuk Asim Danin. Thusuk Sim Anya in Thok. Thunok Hmar Pawading in Churachandpur District Hospital Chu Kharshi ani. Hinga Thunei tu hai in Hospital Khardinga Thu an Suklok na Sanchu. Churachandpur District Hospital Emergency Pharmacy Ngak tu Corona Shipui Kaiti Zani Sun Musuk ani layani. Hile inzom hin Churachandpur DC Pawan Yadav in Thusuk Asim Danin. Lower Lamka chu containment zone apungani. Hidung Zuya containment area chu Sakting Silpak Road, Thangting Rengkai Road, Simting Silpak Road, Marting Paradise Road. Ei thulak na nitin Thusuk Hmar Daily News in Ashil Danin. Manipur Sangai Pro Kabul Khul Muna Pasal Pathum Hai Chu Uisa Fatuma Thatle an Thatlai Thalak Chu social media an thondar lein mananni. Hinga an thalak thondar ani nunghin CDO IW Hai in Thudang Dang Hai la khomin hing mi hai man na ding hin changan khona leya man anni thu thulak na chunashil. Mana Hai Pathum Chu Paukin Chung Kamei Elias John kumsom ni panga Thaingam Maring Mei kumsom ni panga le Kamei po khuna kumsom ni paruk hayan ni. Hing mi ha hi thu indon ching na ne ani huna. Ui Saint Bernard chu limta tarik ni som ni pakhat chonungdar ni lai vela an that ni in hinga an that lai thalak hi. An ni nge in an thondar ani thu anin pung. Hing mana hai hi lamfel PS a pek lut ninganta an chunga dan ang takin shem na le ke sim khum an ni ding thu thulak na chunashil. Khovel dang lam taleyin Sarkarin ramsa le rannung humhal hi thupui pakhata anei taleyin pasal charam su ka sasang lu lo honin lowin chongkhom nin la e customary law anno le namnun phungani tia ngai ngam theyani tano dan chunga lengei umbik no lai jingin film khurkha dam doi thatakani ti sha thalak thondar tlomin chuk dingin e indit sakhle ani. Herzog District Chief Medical Officer Dr. Pierre Thanglin Boshila in Thoka Thuei Dongdanin. Herzog District Sunga Corona Shipui in Voi Hai Popo Andam Feltalayin. Herzog District Chu Corona Shipuya in Thokin Afilim Shi Potani Ti Inashil. Chuel Baka Herzog District Mi Corona Shipui in Voi Hai Popo Athipui Umlawa and Koldam Vong Anni Layin Za Dam Suk 100% recovery rate Ani Ti Inashil Bok. Assam Rifles Kamjong District Hai Chun Zanisun Khan Damdoi Sarkar Phal na bawa phur tam takel Wangli Khu India le Burma Ram Rizula Anman Damdoi mana Chengnui Sompani Man Huding hi Saktiman Truck Pani number MN04A1079 le MN03P0696 Haya Puranya Phal na bawa Myanmar Rama Phurlut Antumlaya Assam Rifles Hayinan Manani Saktiman truck khaltu hai andam doi phur hai le an Saktiman hi Khasam Khulen police station a peklutan nita. Assam tuilin chu kimne kin linting alapan peya Assam State Disaster Management Authority in Thusuk Asim Danin. Zanikhan tuilin leyin mi panga in an shingna an chana. Tukum Assam Rama tuilin leya shingna chan po mi zale pani an tlingna anta. Thusuk inashil peina chun tuilin hin mi nui som ni panga zet achok buita.
tuilin leya mani in luma thelo mi sang tel an tabok district som ni pathum atok boya khu sang ni jani som ruk panga zet na satakin achok boi tabokani tu hin asam rama tuilin leya mani in luma thelo hai na ding relief camp zalile somnga pasari si manita hi relief camp hai hin mi singli sanga zakule som pani an khosame kani ti nei thulak na chuna shil NASA chun van boruk shit zul na ding in mission Thar an chanding thu NASA scientific balloon facility Colombia chun atarlang hi mission hi boruk chung sang stratosphere fit rate le inches lia say space telescope chu football stadium ti talien scientific balloon a thunin matinga space mission a shit ding tool tam tak shit ani theina ding in kap kayan tum kumsang ni som ni pathum mim tuk thla kap kai ding a ri rungania a mission mingding in astrophysics stratospheric telescope for high spectral resolution observations at sub-millimeter wavelengths ti ani simting vuram Antarctica khomol puyan thok thon kai dinga ti ani NASA Jet Propulsion Laboratory JLP in Astros hi en kayata hi hin varhlataka infrared light beaching na ne thi hi en theina ding in en hlatna telescope chu van boruk fit nui khat le sing thuma in sang mishim phurna avungna boruk ne ka aliat lia in sanga ding tina ani hi mun in sang takan thok hin en hlatna mang hin varzung in phone wavelength high ol sam takin asin si theiding ani hing vartam tak ha hi khovel boruk atmosphere hin alodang kir lein anni na takshi theilo anya hi thil hin van then rank space shit na asuk zaw hle ding ani NASA JPL engineer Jose Siles le Astros project manager chun hi scientific balloon mission hi space mission ne karis in sangle mania sin khomra thatak an su ding ani ati NASA hin scientific balloon program hi kumsom thumdeu tho alo bui puita kumtin mission soman thok sompanga alo nei ta shimani hik mission hai hin van boruk big shit chingna ding technology tinga mason na ding le inchuk na suk mason na dinga an lo nei ta shimani ole khang hai po khatu ta tuma chanchin tharai pung thei hai chu ani ngai thatu hai hun mangin hoiro